Kebelah si boni pi borok iba pet yang ni video ha kani kapor. Te kani gidi ka jingpet na haluar ka Meghalaya Police Recruitment arjar pusau habade ka benta bakila extend ya ka tarik ban apply ma. Te kani contribution la permi ha ka shitrik jok bana April kembala pit yang tu. Te kani gidi ka notice haluar ba ki extend ya ka tarik ban apply ma. Tu ngili pet kani ka notice ma na ka ikada bakila extend ya ka tarik ban apply. The reference the advertisement published by the office Hakan Rutrik Jomrai March, ketika advertisement permi hau Rutrik Jomrai March. This is for the general information of all concerned that due to technical reason in the online application portal. Kadang kejing third mah technical reason in the online application portal dia nak takadau bagi extend. Tikil extend hadu ka Patrick Jong U banai April. Is hereby informed that the opening date for receiving the online application has been deferred to 8th of April. Kemudian nak kasih trik Jomrai April. Kila extend Shaka Praterik Jong U Banai April Arjar Arpusau. And the last date for receiving the online application has been extended up to 31st May. Kemudian kila extend yang last date part hadu U Lai Pui Terik Jong U Banai May. Te dia nak ni kada bagi la extend mah yang ni kayu namar ba ki dang kidan ki jing thot haluar ka online application portal mah. Te tangki ni ki jing penpena haluar ka ba ki la extend yang ni ka tarik ban apply. Te sulong ready lupa haka Pratrek jong pernah April sulong ready lupa pilet di hapa website jong kami Meghalaya Police kan sadon kaling hang tu nang type select mentu kaling kumno pan apply. Dengan sepin mi pat ke video kumno pan apply haka Pratrek jong pernah April. Te sulong ready but subscribe ni ke channel jangan but press bell icon kenang pipin yo ya ke video haka puar babiang mah kumno pan apply. Te tangki ni jing pernah pakai diat baki extend yang ni ka tarik ban apply naka shitrik jong pernah April. Saka Pratrek jong pernah April nang ta last date kedai live wait trek jong u banai me. Tetang kini kijing pernah pakai diat ku bless ibon.